O te whiawhia e whaawheloa i atu I lau whaafonga I lenei tae ao ma lo le folau, alo mai o tala lau Radio Samoa. Tō mua atu I tala o lenei tae ao. Ua ta atia nei le komisi o te alonga whaitupe, le whaai unga o le tau fia le tu mau o le laisene, e whaawa wai ta alonga casino a le Sky City. O le watu ua ia le Sky City wa le whaialo na tiu te tu sa matu unga o le laisene o loo ia umia e whaatau tai ai, ta alonga whaitupe, ma ua ta ala sangai le matanga luenga o le vai fafo, e tau fia le tu mau lona laisene. O se whai unga wasa wai le mai a ilo se tasi o whaitio ngai le umi o na ta alo casino, o se tasi o ana paanga, whaapea ma lea a fianga, ma o lea tangata na ta alo casino mai a au kuso luafe sfulufitu, se ia o mai a Februari luafe luatasi. O le whaitio ngal matanga luenga wa whaaulu nei le komisi, wa le muli ta ia e le Sky City Casino Management, polo kalame e iloa ai tangata ta a alo wa whainga tau na tuu, ma ua umi o na whai. Tolu la lao lo o whai ei casino le Sky City o le wata ala sanga le matanga luenga o lo mata I tuina ta alonga whai tupe nei, wa ta tawana motu sia le tu mau, ma o le umi o le sefulu aso, ma o la lane I Aukilani, Hamilton, ma Queenstown. Talia nei se tala le komisi, be talia le tala sanga, ai po o le afo I le umi. I le sawai o le tala sanga le matanga luenga na nafi. Na vave ai lava ona pa u le market value le Sky City lea e te ane le tolu I le afiafi, ua ngau le silia ma le kuata miliona. I fe whaatawa inga lava, ua whaafeso o tae nei el komisi o pisinisi le Dick Smith e tu sa maana whaataunga whaia online. Lea wato a tele tangata ua whaitioina le whaingolo o whaiaila na First Membership. First o se whaingolo o whaapipi I mai ai benefiti, mō tangata whaatawe au whiaile lafo fua mai o oloa. Whaamanuianga e ale rewards, whaapeai ma le tau o oloa, whaapitoa e anga vaai. Peitai, o se polo kalame wato a tele tangata whaatawa le Dick Smith wa se se ai, ona o lea lava e tele ino o latou filifilia male mafaufau. E momoli fua mai ai o loa, male liloi manatu, o le lua vai aso muli mai e ave e se mai ai a latou teo ngā tupe, le se lau fast fuluiva tā la. Ua tele whaitionga wa whaaulu e tangata whaatawanga il komisio pisinisi, le ua lata I le lua se lau fina ngalo whaalia. O tala no aila le komisi ma le Dick Smith, o le ua whaailoa mai le kamupani e mawhai o na toe whaalea o ngā membership ale first a pāanga whaatawe le o mana na o iai, ma toe whaatala sanga refunds. Ua whesilingia le tūtu o tasi o le whaaulu o le Universite o Waikato. Le ana whesoa soani malosi le pātia le National e tuu whaatasi whainga whaavae e whaiaisea o ngā whaafo mai I totono o le Universite. Toe whaailoa e reportia le tio a New Zealand, o le ana te lele sa o le pule whaatono ia Professor Neil Quigley I le tuu whaatasia o le nei a onga, ma o le so o upo le National I le tū tau I le soifua maloloina Dr. Shane Retty le ana tele ino la ua ngalulu e whaatasi. Ma wai, tele taimina tāpā I Retty fautuanga me le pule whaatono. E ala I le vave o na whai o sea o ngā whaafo mai I totono o le Universite, ai pe whaafewhea fo'i o na taunu. Whai mai le Tertiary Education Union, ua o se whainga wa whesiling iai le tūtu o tasi o le Universite, mai whainga whaapolo kiki. Ai mai le pule whaatonu, e tū maulo na talitonunga, e au ngala na whesoa soani a wa e leise winga o le whai o ni fuafuanga, e le malamalama tangata o lo o whaia wha ai unga. E le leife so ta inga al pulenga o meli ale P&O Cruises, le e o mai lava nei, e le itoe maua refunds, po o se isi fo itala. Moli mauna ia nisi o le sidia ma le 5 o le pasese le meli, e le isa o whaamtalanga na whautu ai nai. E le P&O e tu sa male lemo o mio ni visa o tangata Norfolk Mau New Zealand, e ulu fale ai I Norfolk Island. Wa uma ona uta uma ato o pasese I lungo le meli o le atu ua le wafu, I Queens I Aukilani. Peita ina toe tā ofi mōna I tū la. Muli ai ave e sea mai ma le vaa. Ona ele iai ni visa e mawhai ona ulu fale I Norfolk Island, ma e whaapea na fua uma I lunga o whautuanga le P&O Cruises. E ui o le sasi o le pūlenga, ma whai mai o le ua toe whaafo I tūpea tangata nā a fia. I le whai ngā malanga le nei le masino I ulai, e o mai lava I le so, e iai ni se tūsa mamoli mau I tala le Herald, e le I toe maua se tala, po o se whaato e senga, a toa ma tūpe whaafo I mai, po o refunds. Le whai ngō fia ni se o pasese whaapea e le iloa nanu, ma atili whai ngā tāi o na whiutanga ai, ma le au whai ngā luenga. Ma e ei ai ngā toi titi se fulu li maa whetā lana whaalu I pepa malanga, e ta amilo ai malanga ta amilo le meli a le P&O I le Pasifika. Ma tala whaai ua wha ma vaile pule sili o le Councillor Koa, Stephen Parry,
O le asfarai lo le vaiaso tāluai na tuuina tuele tusi whaamawai a Perry, ma e aloa ia i le amatanga o Novema. O le pulesili a Perry ua luas lua tausanga o ngā lua i le council. Ma talo mai lava ona tūlai mai le pule nu ufou to e talavou Ben Bell i le tausanga tāluai e le i longa lava ona le leilo la ua vā, ma o le lava no o ai lava i na whaatala sanga ina e nisi. Ua tatau ona whaamawai mai Perry. I se pepo whaamtalanga mai le council, whaelo ai le pule nu o lona whaamoemoenga ia mawhai ona fesoasoani le pule sili o whaamawai. I le o le a filifilia e whaawawina ona tiute a o le ialu. Tu samaleono masina le umi e sa ili ei seisi pule sili fou, ma ua whaamaunia mai fo i ele pule nu i a Bell, o leo le a amata whaasala lau i se taimi vave. Tala nao le nei tae au, manuia le aso.